Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau April nisom nile paruk ania India le Pakistan hinkar boruak chu diplomatic lama le military lama boruak asang chhozela hetianga boruak sosang takin hatum velna kara hian Nizan Khan Pakistan sipai tele India sipai te rampani te in rina line of control hanin captain chiam maya hetianga indona lampana boruak asosan chhozela wang hian United Nations me point o haron chuata ane Kovel munrang ranga buena chuaka Congo ate Sudan Middle East le Ukraine lama po Hlauhthawn lom tak tak mga hinbaiton na chuan halakian san lawa Kashmir lam kanthir main Russia breaking news lian tak mai hawama hei hi hanthir zakila Moscow khopui chunga Russian sipai hotu sang tak mai general pakhat chu kara chuan lain bom manga tha ania hetianga thilathan hun hi afulo hle boka US President Donald Trump Iowa Special Envoy Steve Witkoff chuan Kremlina Russian President Vladimir Putin chu remna zonga imbiak na level sang tak neipui turin hapana saitlang lolo taila President Donald Trump chuan he meeting a hian remna thuthlung siam turin romana tam tak siam ania bai sei thule in remna thuthlung po siam thai thuayani ha bai sei thu halo seilok toa Mase hein biak na hi a hlotling lo hani deuh bera Russian President Vladimir Putin thilphut le US in offer a chop chuat te pom hlei theilowin in kalna hanayani anti tichuan Trump Special Envoy le President Vladimir Putin ten in biak na anai ma darkar khatvel chau halom tia Moscow khopui chunga boma puakta Russian thunai tu ten report anpek dan chuan Russian sipai General Staff Main Operations Directorate Deputy Head Lieutenant General Yaroslav Moskalik chuan nunna achanani tin hanpuangzar ane hebom puak hi ama Russian sipai hotulu bei anloni tonanen ainang hlea Ukraine chuan hemi chungchang soina hi lanei lo ma sela Kremlin chuan Ukraine tia anpu ane hetianga Moscow bial chunga ngei Russian sipai hotulu le sang takmai bom hanga tha ani wang hian US le Vladimir Putin te in biak na meeting po hi hei hian nasatakin anghonga remna tana rodna tam tak chu President Vladimir Putin hian anhol pha ni na hriatane antibok karle hian Donald Trump US President tana laklu ani tranga ani jana hathengdon chia hemi huna hian President Donald Trump chuan Russia le Ukraine indona hian indona ti tomna tur lam hoi zonga malak na omjanei le mumal tak nei man hadu hlea mase chu thil chu athleng man don lo niin a hriat ani kumthum chuang zet indona rap thak takin halo tuam to Russia le Ukraine indona rang taka remna siam bai seina chu beidon thak taka hachan tirtani tin The Guardian chuan han report ani tichuan Russian Senior General Main Operations Directorate Deputy Head tha ani dan chungchanga hian Russia Law Enforcement Agency tichuan Moscow biala balasika khopuya karding lai chu bom mangin hlatakatranga ti puwa hania hetianga kar ti puwa hani lai tak hian general hian hekar hi akal peldon lai mek ania kar bom puak hi thokna tak mai hania wangle karnen hian general hi anin nai le wangin Russian General nunna hi chan man hani talawa amma Russian sipai hotulu te Ukraine sipai ten targeta Ukraine in antini ti hanlo ponto tenen tuntumakar bom hanti puadan kalmang hi thilinang tak ania chuwang chuan Kremlin chuan hathil theng hi Kiev thilti ngeya hangai hetmia ane ole tun naya khovelin hangai venthare me mai nuclear Hlauhthawn nei ve Pakistan le India ramin thenom mai inkara boruak chetak alchok mek hi hanthir zui don teng India le Pakistan in rina line of control le achevel boruak chu sosang tak ani toa nimin lama report kanon pek tong khan Pakistan Army ten line of control silai han me puawangin Indian Army tenen inkahna hunrai vaklo chung chu Hlauhthawn toa Masenizan zanlai hapel nuwa khan The Guardian te India media rang ten report anpek dan chuan ramri line of control dungzuin mun ranga
India sipai tele Pakistan sipai ten silai han met puaka hetianga nizan zanthim hnuaya hanin ka tonna hian Hlauhthawn lian le hlom zawk te man alani lona rampani ale lam sipai te hian silai han met puak na sang rang viawa hetianga silai met puaka ale lam te in ka tonna mun line of control hi India le Pakistan te British opnan hnuaya tanga Maniaro in rel tura independence nan mu nu kumsang khajakwa somli le pasari trangkhan Kashmir hi Pakistan le India thren thrang tu munpoi mo takania atir lama chuan India le Pakistan hian Kashmir pumpui hi kanta vekani tin han claim vevea masani min lama kan soitong khan Simla agreement hanti Simla khopuya India le Pakistan ramthroi tulu vevet ten in remna thuthlung hanzia be chanin Hlauhthawn hian India control chin le Pakistan control chin te thren felin indai danasiam hanita tichon chu Simla agreement chu India thilti dan te chanle na turin Pakistan chuan anin nudosan lailo kani ti hanpuang ta hani kha tichon Pakistan in Simla agreement anin nudosan ti hanpuan nuwa inkahna line of control hian trum ni athleng towa nimin lama in ka ton na kanon report khachu lian thamwak anilawa the Hindu in report tanpek dan chuan khamitruma hanin kana khachu inrawlh sayang dawin mun khatlaya silai puak ri kha hriat tur haum chawa masani jan railam panga khan silai puak ri hriat chun zom hanileta hei hi line of control dungzuin mun kranga Pakistan sipai tan silai han me puawangin India sipai duty post atrangin chanlet na hanpebeta Indian Army tele Pakistan Army te inkara hian hunenge machan chung chu inkahna athleng zuita ane Pakistan military lama anho tulu ta chuan khovel media lian franga India ne na kanin rina line of control a silaya puaka inkaton na athleng me kani tin han thedar na sahlea heti role hian Pakistan sarkar le official te military lama anho tu ta hian tuin nge silai met puak ma sajok ti hi soilan na hanai Hlauhthawn ane maseni zanlaya pel nuwa India media krang ten report tanpek dan chuan firfiak poltale antho pui athop tu te chuizuin India chuan drone hengemazata deploya ramri chevel line of control vela hian anthok kwalin India security force ten ground lampanga po anti-terrorism operation hankal pui chunjom mek boka hetianga operation anaina hian India opchin India administer Kashmir tia hansoibok bandipura muna firfiak poltane na inlam bunnale inkahna athenga heta hian mi panin India side lama hliaman turani tin han reporta firfiak polten han beilet na akhat to ka athleng ranawangle Pakistan Army ten nimin lama silai anlo me poto wangin India chuan line of control chevela hian sipai tamjok atirlu tameka tichon hetianga ngor taka Indian Army tele paramilitary force tele Kashmir police ten ngor taka firfiak polte zon chona hanthomek lai hian zanthim hnuaya Pakistan Army te duty post atrangin silai haron puak tanta line of control lelama India le Pakistan Army te hian line of control dungzuin duty post si akhatokin hanai thua hloma tichon Pakistan lam side Pakistan Army te duty post mun frang atangin silai haron puak zui ta chur maya tichon India side lampanga Indian Army duty post sa omek ta chuan chanlet na rang takin han pe zui ve ta ngala Hlauhthawn lian le hlom te manglo ma sela line of control dungzuya Pakistan le Indian Army te duty post atang vevea silai pangai manga inkaton na hi hunenge machan chungchu nizan khan athleng zuita hane Jagran English in report and pek dan chuan Pakistan sipai ten hetianga silai hanron me puawanga Indian Army ten silai han met puak ve hi Pakistan laka chanle na pangai hanilawa Pakistan nen kanin trina mun sensitive tak mai line of control Pakistan Army te trumni ngot silai met puak ma satu jok ka han tan to wang hian India chuan a chanle dan tur han ngai to me kani tin han report ane engponi sela Pakistan hi athiam lo jok chu haningai na hriata India sipai ten operation hanei to na hian
pahalgan hmuna civilian poisailo somni le paruklai mai thattu firfiak pol jingami pathum ta chu hanina chiang tak khria tani towa anjinga panhi ta chu Pakistan khole tui Lashkar Taiba member te hani tin India media trend khatten han reporta tichon pakhathi Kashmira Lashkar Taiba nena inzom na nei Kashmir Resistance Front member jingami ni tin han report bok ane Kanhriat telve mai mayatan Pakistana based nei Lashkar Taiba ta hi United Nations Organization in Terrorist Organization tia Hlauhthawn to te ani bok ane in nei chila indona pangayanga in ka chiamna niloma sela nijana unpost veve tranga Pakistan Army tele Indian Army te line of control dungzuya munrang tranga silai metpuak ka hanin ka tonna wang hian Khovela ramhroi tu tam tak ten Hlauhthawn lian tak anaya United Nations ngai point hemi chungchanga hian thuchua haron siam halwat boka achan chu Middle East in daunale boina kalme ka hian nuclear Hlauhthawn nayom chun chu Israel chau anaya Russia le Ukraine in dauna kalme ka po hian Russia in nuclear Hlauhthawn anaya Ukraine lamin hanai lo thunga Mase tuna boina lian tak le boruak sang tak in mung chaumek India le Pakistan ero chu nuclear Hlauhthawn nei ve ram hani wangin in dauna pangai le lian thamjok achuakani chuan nuclear Hlauhthawn man mai hlom tak ania hei wang hian nijana inkahna athleng nuloka hian world leader rang ten India le Pakistan sarkar chu in beng dai turin ngen na thucha hanti chuak supa United Nations Organization point thuchua han siam dan chuan India le Pakistan in kara in rem no na le in hriat thiam lo na lian tak om chome ka hian all out of war anti in dona pangai le lian tham athen lo na turin rampanhi te athayanga na sa maximuma in beng dai turle anin kara in hriat thiam lo na omek chungchanga hian boruak monom zoka kalpui turin kan nge na ni tin United Nations hian thuchua hanon siam zui ngal ane heti lai hian Indian Army te chuan poi khoina in nam hnoile firfiak polte zongchuak turin Southern Kashmir ramgocha pui le tlang ram te hualvelin manhunt nanti poi khoi tu te nuchuina hanchunjom zela te chuan Kashmir Pakistanin anopchin lampang site ta Pakistan sarkar official Syed Ashfaq Gilani chuan Agents France Press nena harhildan chuan rampani te thenrang tu line of control sipai duty ta chu silai manga inkap tonin nimin lama khan hunrai vak lo chung silai halopuak towa tichuan ni jan rei lampanga khan line of control lipa valley le ache vela India sipai tele Pakistan sipai te in khorna le an duty na mun an posatang veve in silai metpuakin hanin kap tona nijana inkahna hi asirias deuhlaka heiwang hian line of control thilthleng kim mai hi a sensitive mem towa rampani sipai te an post veve tangin trum ni hanin kap towa tichuan nijana hanin kahna hi hunrei jok le silai muleng vel hatam na sat jok hun hania hetianga trum ni inkahna lom to te a hian civilian te omna hmuna inkahna hathleng lowa bordara an post veve tangin sipai te hi hanin kap tona tundin hmuna chuan Pakistan lamsite Kashmira nunphung pangai takin mipui te anlom thaya office le school te po hon halani vek boka ma se hetianga buaina asau sang chhojalani chuan nasataka nunphung ti khailak tu in dona huamjau jok le lian jok athleng lawang ti soi thei ani tolowa in dona hlom tak machon thai din hmuna kanding me kani tin Syed Ashfaq Gilani hian Agents France Press nena a report ani Agents France Press hian report an pek zeldan chuan Indian Army lampang chuan Pakistan sipai ten silai anron metpok masani ti han confirma tichuan hetianga Pakistan Army ten silai han me puawang hian silai pangai mangin Indian Army te chuan effective takin an changle tani ti annem hetani tin han report bok ane Reuters News chuan nijana hanin kana chungchanga report an pek dan chuan Pakistan Army te hian Indian Army te position lampang tin zone in silai han metpok masa tichuan Indian Army te hian border dungzuya han duty na munrang atangin Pakistan sipai te silai ron me puat chanle na tur khian silai pangai mangvekin han kablet boka huninge mochan chung chu silai puak ri hi hriat tur hom deurenga
Indian Army te chuan nizana inkahna hian India side lampanga sipai nunna chan le liam tuar hanam lawani ti an report ani antibok Reuters hian report an pek chunjom zeldan chuan Pakistan Army tele Indian Army te inkara line of control mun sensitive takmaya silai hapwa takawang hian tuntruma han buaina hi diplomatic levela chinfel thei ani lawang ti hlom tak ani toni anti Pakistan lam side le India lam side a Kashmir hian Hlauhthawn le sipayenge mazat rampani te hian an deploy ve towa hetianga han buaina chan pahalgam huna civilian poisoilo misom ni le paruk firfiak polten rong taka han thana kha kumsom ni chuang kalta chunga Kashmira firfiak polte civil mi telaka anchetna lian ber hania India chuan khathil thlenga khan Pakistan ain rol nge ya Pakistan ramchunga in khwar laskare toibat te hanin rolani ti anfin fiato boka chuwang chuan Pakistan le India in kara tuna in hriat thiam lo ton na le boruak sang tak omek hi olsam taka me mi thei ani harinom tolawa Indian Army Chief General Upendra Poin high level security review Srinagar in India opchin Kashmir ramchunga Indian Army ten ramven himna han kalpuidan level chu uluk takin ennon ani tin han report boka tichuan India Prime Minister Narendra Modi chuan heng poi khoi tu firfiak polte baka hian anmani thlop tu ta chu hremlowin han chuak don lawani ti alo soi to boka hetianga nuclear arm ramve ve tein kara boruak so sang takom hi khovel tan hathalo tak zetani antibok nizana inkahna hachua nuloka iwenin thuchua le ngenna hanron siam nuwa hian United Nations thupuang tu Stephen Dujarric chuan rampani sarkar ta hi UN chuan hangen takzata insum thaina sang ber mangtur le tuna handin mun le boina in mason na kan mu ta hi chezwal zalo turin kan ngen tak mewa Pakistan le India in kara boina engpo hi omjanai tak le in hrethiam ton tak chunga boruak monom zawka chinfel thei ani ngei kan beise ani hati tichon Hindustan Times in tukin jing darli le hachan vevela report an pek dan chuan khovel ram sang ten India le Pakistan in kara hian indona lian zawk achua kangti Hlauhthawn lian tak anei meka New Delhi in malak chunjom zeldan tur hi engma chiang taka puanzarna aum lawa Massachusetts chuan khovel ramhruai tu tengai hati thalo hle boka Saudi Arabia le Iran chuan rampani te inkara hian remna aum theina turin inrawlh anin huamani ti han soilanga Iran Foreign Minister Syed Abbas Arakchi chuan New Delhi le Islamabad te inkara in hriat thiam lona homek hi ti topania remna le muanna siam ani theina turin Tehran chu kongeng kima malak pui turin hain peyani hatia India le Pakistan chu Iran nena in thenom unau kumzabitam tak kalta tanga nunphung le civilization in zomna nget taka in ngat in lai chin nei kania heiwang hian boruak chetak anin karom mek siam thatur hian Tehran chuan inrawlh ain peirangani hati Iran Foreign Minister Arakchi thusai hi India official ta chuan chanlet na tunthleng chuan hanla nei lawa masa India media rang ta chuan Iran hian Pakistan hi athlop jok ti halang sareng toa Amma Khan Arakchi hian Pakistan counterpart Isak Darnen in biak na hanlo nei toa Pakistan le India in lai chin nalama tun naya thil thleng te Isak Dar hian arhil ria Pakistan ram hruai tu te abyak pom hasakawang hian New Delhi chuan Iran rotna hi apom thei arinom lawani tin India media rang ta chuan han report ani heti lai hian Saudi Arabia Foreign Minister Faisal bin Farhan chuan nizana line of control India sipai tele Pakistan sipai te inkahna athlen nuwa hian phone call mangin Islamabad le New Delhi te abeton vevea firfiak polte poikhoina wanga rampani te inkara boruak thalo hom chomek chu me mi ani theina turin Saudi Arabia chuan theitop pin India le Pakistan in karat lajepa remna kongjon puitur hian kanin peirangani hatia India External Minister Dr. S. Jaishankar chuan Saudi Arabia Foreign Minister Faisal bin Farhan and hian in biak na hanai thu haron posa India External Minister Jaishankar hian ramri crossa Tharum thona le buena thleng chungchang kan soi dunani hati
hetiang ani mek lai hian nizan zanlai apel nu dar som panhi le minute som panhi a khan Hindustan Times sin report tan pek dan chuan tuna India sarkara BJP thop tu Jal Shakti party tanga Minister CR Patil chuan Indus Water Street ti tanga India in nu do lailok na hi chun zom hanizel dona Jammu and Kashmir Pahalgam muna civil mi poisailo mi somni le paruk firfiak polten anthana Pakistan hian inrawlh na hane wangin Indus Water Street in ahuam zongjong lui sang atang hian Pakistan ramchunga tuifar khat po alu kanram ti don lo hade Venchun dar som panhi arik ma deuh hrata Hindustan Times hian report anpek chunjom zeldan chuan Pahalgama firfiak polten poi khoina lian tham tak mai hanei nuwa Indian Army ten Jammu and Kashmir le ache vela operation hanei na firfiak pol terrorist souten in khornatana anman Kashmir munthan khata firfiak polten na inkahna athleng nual toa tichuan firfiak polten na in zomna nei le firfiak pol jingami te anchen mun in pangavel ti chia tani toni tin han report bok heti rol hian voin lama New Delhi tangin thuchua thar homji le boka India khole tui India mi ningai ma sela Pakistan mi nupuya nei ani chuan Pakistan ramchunga tanga India le Pakistan in rina line of control cross sa India ramchunga anron lu phalsak ani lawani ti New Delhi chuan hanpuang le ta ani Hindustan Times hian report an pek jaldan chuan Pakistan lakatangin India hian pressure na tak adon mek rualin ramchunga opposition party then khat te lakatang le India mi pui tam tak te lakatangin pressure na tak adong mek ka Prime Minister hian Kashmira Pakistan nena indo na puan mai lo chu du than tur option dang hanei lo mai thayani hantia mase chu risk sang tak major risk ani tin han soiboka India ram mun sang firfiak polten poen khoina du lo zia lantirin mi pui ten kongzo an hoi hota firfiak poltelaka ngai na thiamna engma omlawa mala turin han phut bok ane ole khati jong kha kan report thai nile phot sela thil thanjal dan te Rainbow Mizo Channel hian in lo ngai changzel donia